Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah As-Saff barisan. Ada Kak Lestari Ahnan di Malaysia. Silakan Kak Lestari. Ustaz, terima kasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Ustaz, saya pakai yang free dulu. Oh iya, boleh silakan. Biar mantap. Ya. Pakai dulu. Lupa nak pakai. Nanti takut dia ada suara-suara lain. Dah, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian. Wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Sudah mulai sedap bacaannya sekarang, udah lumayan ya, alhamdulillah. Terus bagus. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bagus. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Bagus. Fi sabilihi. Fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Bagus. Inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Kemudian wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani. Iya. Dari lagi bawah. Limanya di bawah lagi. Lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni pendek. Waqadnya hilang ya. Jadi waqad ta'lamuna anni. Waqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Bagus. Terus falamma azagullahu qulubahum. Bagus. Langsung Kak Ustaz? Iya, terus Allah tidak akan memberi petunjuk, tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Ya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wallahu la
fasikin. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Bagus, banyak kemajuan nih Kak. Terus. Kemudian Wa wa idh qala qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni Rasulullah. iya ini Ini bagusnya. Inni Rasulullah ilaikum Ya, musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah. Bagus. Minat Taurati. Wa mubassirum bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Mimnya ditahan. Ahmad. Mim ba'dismuhu Ahmad. Mim ba'dismuhu Ahmad. Ini ya bahwa Nabi Isa menyatakan pada kaumnya Bani Israel, wahai kaumku, aku ini sebetulnya bukan Tuhan, tapi ini Rasulullah, aku ini Rasulnya Allah, utusan Allah untuk kepada kalian yang membawa kebaikan ya. Lima yadaya minat dari Taurat, dan akan menjelaskan akan adanya datangnya Nabi terakhir ismuhu Ahmad, dijelaskan di dalam kitab Taurat. Akan ada lahir seorang nabi terakhir namanya Ahmad, Muhammad itu ya. Gitu. Falamma coba Ustaz, asal dah ngaji pun. Wes. Ya, paling 2 menit tak samaan. Yuk. Falamma. Oke, dah. Falamma ja'ahum bil bayyinati ya. Bil bayyinati qalu hadza sirum nyamber. Saya ulang, bismillah. Ya boleh. Walamma ja'ahum bi ayyatin bil bayyinati qalu hadza sihrum mubin. Bagus. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil Ya bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. Kemudian Ini Pak Ustaz nih, waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhib. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi
Allahil kadhiba huwa yudha Alallahil kadhiba. Allahil kadhiba wa huwa yud'a ila Islam. Iya, ilal Islam. Ilal Islam. Nggak apa-apa, nggak usah ngulang ini. Al-waqu aula. Oh, iya. Allah terus aja. Wallahu la yadil qaumal Yahnya agak nyamber. Wallahu la iyah gitu. Iyah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Kemudian Yuriduna liyut'ifu liyut nurul. fi'u terbalik. Ya Allah, stop. Terbalik. Betul tak Pak? Yuriduna ya? Iya, yuridu betul, yuridunya betul. Yuriduna Liyut fi'u. liyutfi'u nurallahi bi amwahihim. Iya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Terus wallahu Mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Bagus. Wa dinil haq. Wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau Kullihi. Ini ketinggalan. Ala dini kullihi. Ini ketinggalan. alad di kullihi wa Nih ketinggalan. Ala dini. Tenang. alad dini kulli. Enek tapi. Ala dini kul. Alad dini kullihi walau rihul. Walau karihal. Walau karihal musyrikun. Yuri. Oh bukan ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Rasulahu bil huda wa dinil haqq. Wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. 'Ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Kemudian bagus. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ini ayat ini saya suka ingat sama Kiai Haji Jaiduddin MZ ya. Beliau lagi menjelaskan, wahai orang yang beriman, maukah kamu kukasih tahu bisnis yang tak pernah rugi dan kita menjauhkan dari siksanya kubur, siksa yang pedih. Ini jawabannya apa? Tu'minuna billah, beriman kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahidu fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah, bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan diri kalian, jiwa kalian. Itu Masya Allah ini ya. Jadi bisnis yang tidak pernah rugi, ini selalu beruntung. Ya Kak, tu'minuna billah. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa
tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Bagus. Zalikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Ta'lamun Ya tertukar. Allah. Ta'lamun lagi. Ulang dari mana Pak Ustaz? Zalikum. Dzalika Ya, zalikum. dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tu'minuna billahi wa itu dibaca. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bukan ta'malun ya, terbalik. Ta'lamun. Nih, Ya, kalau Ustaz, kita, ini, kenapa? Kalau ini kita kan bisnis di jalan Allah seperti ini, beriman, nanti Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita dan memasukkan ke dalam surganya Allah. Kenapa Kak? Ini kan selepas lakum ini kan huruf ini kan nun dengan zal nih ya, kan macam sama Iya. kan? Iya macam sama betul. Kan? Padahal yang satu nun. Kan Iya. itulah maknanya macam Ini zalnya nun. karena ketikan ya, ini ketikan Arab. Kalau tulis tangan enggak itu. Terus ada hijaunya ya lagi kayak putus kan ini ya, kayak dudu, padahal dunu. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa kalian. Yaghfir lakum dzunubakum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagus, min tahtihal anharu masakin. Wah, wanya ketinggalan. Min tahtihal anharu wa masa. Ming dari Ming. Min tahtihal anharu wa masakina. Wa masakina thayyibatan fi jannati Aden. Dihentikan jadi Aden. Aden, ya. Aden. Kemudian zalikal fawzul azim. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn. Dzalikal fawzul azim. Bagus. Wa ukhra tuhibbunaha. Betul. Wa ukhra tuhibbunaha. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wa ukhra, ulang lagi ya, bacakan dulu. Wa ukhra tuhibbunaha. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Kemudian. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansar.
betul Pak Ustaz. Ansarullah sampai sini nih. Boleh sih. Harusnya Ansarullah gitu. Oh, Pak, sampai sini. Nah, Ulang. iya. Oke, ulang Pak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibnu Maryam lil Maryam. hawa. Kok kuat? Oh iya. Maryam sampai situ aja dulu. Sekarang dari kola. Ulang dari kola. Sekarang Kola iya, Isa bin. Kola. Ustaz. Qala Isa ibnu Maryam Nunya pendek. lil Kola Isa bin Maryam. Qala Isa ibnu Maryam lil hawariyina Hawariyina. man ansori ya Allah. Man ansari ilallah. Oh, man ansori ilallah. Bagus. Terus kola. Qala hawari Ya. qala betul Kak. Hawariyuna. Qala hawariyuna Hawari nyamber. Hawariyuna nyamber. Kola. Dari kola. Kolal hawariyun. Qala hawariyunan Yunya panjang. Kolal hawariyuna. Qala hawariyuna nahnu ansarullahi fa amanat ta'ifatum min bani ya Allah. Min bani Israel. Min bani Israila kafarat ta'ifah itu Pak. Israel. Oh. Min bani Israila kafarat Banyak ketinggalan. ta'ifah. Wa kafarat. Banyak ketinggalan. Wa kafarat. Kok tanya ketinggalan? Banyak. Ya bani Israil. Mimbani. Bukan ya bani. Mimbani. Yang atas itu saya. Iya. Mimbani. Iya. Min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Ta'ifah, iya. Wa kafarat ta'ifah. Kemudian fa'ayyadna. Wa ayyadnal ladzina amanu ala aduwihim fa ashabu zahirin. Bukan Pak Ashabu, Pak Asbahu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Alladina amanu. Alladzina amanu ala aduwihim fa asbahu zahirin. Ya Allah, alhamdulillah. Baik, saya dari atas ya, buat kakak latihan. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kunu ansarallahi kama qala Isa bin Maryam. كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل wa kafarat tanya nggak dibaca ini rumus setiap huruf mati bertemu huruf bertasydid huruf mati ini nggak dibaca jadi tanya hilang wa kafarat taifah nih ya
min bani Israil wa kafarat ta'ifah wa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nah, sekarang banyak kemajuannya Kak, pinter nih. Alhamdulillah. Sering ulang ya? Rajin ngulang saya nih Pak Ustadz. Tanya Pak nanti karena Ini surat duduk. ini nanti saya bikinkan rekamannya ya insya Allah ya. Allah. Selain kakak rekaman kakak nanti saya juga nanti saya baca pelan. Misalkan gini. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Itu insya Allah ya. Hingga akhir ayat. Alhamdulillah banyak kemajuan, Masya Allah. Lebaran haji kita udah bisa baca Quran. Ya. Alhamdulillah. Ini apa nih? Saya rajin mengulang Pak Ustadz, mengulang dan mengulang. Itu keberanianmu yang kadang-kadang saya geleng-geleng kepala, ini orang berani banget. Tapi alhamdulillah ya dengan ngulang-ngulang. Kata siapa tadi Makcik Ramlah dan cakap Alastari nak ngaji apa malam ni. Saya cakap surah As-Saff apa lepas tu. Betul lah nanti saya akan nyimak. Saya belum sampai situ. Makcik belum sampai situ. Iya, Makcik milih-milih belum nggak ngurut. Kalau Kak Lestari ini ngurut, alhamdulillah. 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 Terima kasih banyak. Sama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.